Rak peršoh najčastejša maligna chorota pri ženoh u Švece i u nas. U Srbiji od tej choroti ročno ohorja kolo 4600 ženi, a umru kolo 1600. U opštini Verbas diagnostikovana je pri 143 ženoh, povedzene na prepodavanju 11. marca u Evangelskej cerkvi u Kocure. O prevenciji karcinoma peršoh i jakše ženi možu sami prepatric bešedovala Nataša Pavlov z polivalentnej patronaži. Ženi do zainteresovani i bule i diskusija i postavljali pitanja. Було, а то і ціль нашої роботні, не чисте преподавання, že mi stojíme i pripovedáme ženom, to da kedy zna budzi dopite, ali robotnja u stvari je cilj, že da šitski vjedno učestvujeme i da budeme šitski rovnopravni u sali tej robotnji. Po programi 19. marca od 16 po 18 hodin u polivalentnej patronaži u Verbaše ženi hodni dostac šitski neophodni soviti o karcinomu harločka plodnici i peršoh, polnim i reproduktivnim zdravlju ženoh, a tiš i o HPV infekciji i vakcini.